Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian bagi pulit SDRF NDRF bat kiwe kila sangi eno banwat de kasonam Raghuvanshi hamaukma bat lejwat biang syakathan we saudong kajaka bralap ya kamet yap jong ukurim uraja Raghuvanshi hendai namar kajing penthut uslap bat ulo uberben kipulit kila sangi shwa banwat hakate kajaka kipulit kila poi hawe saudong hakapor khat ashteng bat hadian shiteng kenta bakila wat uslap ula penthut ringkat kajing reben ulo kumta kila sangi shwa shipor. Hadin bakila wan pai na mau kema i pulet kila hiar biang chine sawai sodong kebalap nakong kamet yap jong turu raja baik kebenang kelap pentut biang kebenang kelas dum banyak penhel biang dron bat berbuat biang ni jaga macam salah lagi pulet kila hiar biang chine sawai sodong SDRF ini ki NDRF kena kena jaga kebalap kemet yap halo. Kita lihat menang tim nama itu. Kemudian poinnya. Lihat ha. Harang bengkam harang lewat body kan sangat sangat food mah rasa food nih mah dan jauh antri dan drone kali Pela iya pedang di sekerat nama. Baik, slap lah bom biang.